Chamwali Pakwachi ne district gye bayita Madiokolo. Ate ono Olusania. Olusania abala ng'ogyeko bano abasatu. Baya Olusania abalala batambula bayosayosa olwaleero basatu bonka n'abatambulire Nandala Mafaabi Robert Kyagulanyi Sentamu General Museveni n'abatambulire ku bonka abasigaire baliwa programu zaabwe bali olw'akasente batambula leero ne bamalina ku nga 5 tebatambudde abakazi mwakoba mulimu ekitali kyabaavu mwakoba mulimu abakazi abesimbye okubwa president yali 220 gondi taize bali kulira mbu babalemesa okwesimbawo Nanse Kalembe yalira Yakoba mbu bamulemesizza kodi empapula yabivwamu atolowonde mutego omusaada olowonde omutoko gwakuba obwongo nani yasootinga mwani naifowa wano kwibi yasootinga yagema ku live aye mbu bintu bya Busoga wano mbu yavala omugaire ngatitira baba batwala ku TV mweno oyo yayambala omugaire yana yengoma yefwe yebukoli ya Greta kane ande bizibu je Busoga bedo ngoma yota idi birimu jamunira ku mutwe kale yoka tubalingirire njakade tufure ku baraza ali atuga bidya na Mutumba very good asigire ku kifaananyi ekiri eyo enteekateeka eri kutambula etya engeri campaign gyetambula baraza oli kunabasa ssebo otubuulire ekifaananyi ekiri e Namutumba. Baraza aliwa wena watufu alina Mutumba ali kutisaawe ki azira byajja kuwulira kasatuwulire kuba olw'amaloboozi ali mu bantu atasobola kuvaawo owekitiibwa Francis Namuganza owekitiibwa Todong naali kwogera ndibona owekitiibwa Rebecca Alitwala Kadaga ndibona owekitiibwa Ajatirukia Isanga nakadama owekitiibwa Echedu Ajatirukia Isanga nakadama ebyoko ne mire babiri abalanda ni minister irako baliwo wano mire babalanda honorable Moses Grace balieku aja kwera aliyawo ati aimao Grace balieku aliyo ali wano ndi mu mwana oyo afulukinga mwana wango ya afulukinga ayega balieku nawo ni flaga bela wana ata ina kunonereza omuntu paka bwana amutusawa zabo balieku tuli kutambulira awo mpolampola ekibwa kigemaganya bulungi okwetegereza Ereka mbone wano iyo webone ndi kutangayo webone marede tegereza so ndibona Alhaji Moses Kigongo wuno wano yena ati imo wano ku front row gwotongere yiwulire tugayiwulire bagakwera kutweta gaife bana kale naye nga tuli mu kulinda tulabe ebinaavaayo byonna tuli kubitematema President Museveni jakuba tumubawa ali erena Mutumba kasatandika okwogera bwe papa tujambagano ku NBS mubenga mu esawa eno Secretary General wekitiibwa Todwong nakayogera n'okweta muku abogeza ab'endawulo ndowooza bwana amalawo balida kubanga beeta chairman wa district eyo mbo ino RDC yakuba abantu emboka eruukaawo ati yakuba nakalivalyamunaga yakubweni bwamwiko ayakubye esuuti naita mali liri kukoka mukoke aya bweni bwamwiko muleka abe mu kintu kuba bweni bwamwiko n'omu ku bantu abaweereibwa omukisa okulamusaaku president
era nga wati emao kumpi waliwo General Igumba General Igumba n'oyo gwobona mu Galubindi owewaife namungalo eyo district kadi omuyaka owena mutumba gwe bali bakatikira yena ndi kumubonaawo mu green asire mu kyadiipi rero muganda gangeni pasi sengere gyali omugezigezi ayinza okubeera omuvuunizi wa President Museveni Minister ate ekyokubiri wa NRM ate wa NRM bire ebindi bire tibitugemako ebyakadi yaimwe kirenga gano bwobona igeme wa NRM ebyakadi tibitugemako kubeyo byali byakubisa mu kisero era nga ajja kubaayo ino kurale wano aliwa honorable igeme menga vagaja bali mu kitundu sogai wa Aneta Among ya musimye ino kusima igeme ati mu Uganda muno mubaba ba parliament yes ono ni champion w'empisa igeme mwikaikamu muwuliriza n'omuntu gwosobola okutuma ekintu naja nakikola nga tasose nakubuuza yaira yabuuza ati maama eriyo ekintu kyoli kwenda okuntuma ati ajo omukulembeze w'eggwanga abekuni byakukoba era yatuuka eyo bamutuma nga tabuuziza yakoba ati kale mulenzi mulungi ino ebyo bigambo byabaire bya Anita Among nabiri magogo amina gaba yaganye mu igeme namukoba ebyo bigambo biba bituufu era katubasabire bitambule my dad sana